So good afternoon to our inspired, Inspires radio listeners. And this is Inspiring Talks with Ilam, where we talk about topics that matter. And today in studio, we have every week our Badisa slot. And this week, we have Alice Brown, and she is the intake social worker. So she's going to be explaining to us exactly what her role is at Badisa and how she forms part of the team and some of the cases that she goes through, some of the intake stories that she has, and she's going to be sharing that with us. Later on, we do have Tess Danker that will be on the show, and she'll be talking about the Miss Earth pageant that she's a finalist in. But let us introduce Alice Brown. Goeiemiddag Imlam en goeiemiddag aan al die luisteraars en baie dankie vir die uitnodiging. Okay, so if you can tell us just a little bit about yourself, we don't want you to be uncomfortable or anything. So, just a little bit. How did you get into social work, and what is your passion? Is it your passion? Okay, ja, ek dink dit is iets wat ek maar altyd wou gedoen het, veral omdat ek opgegroei het in Elsies rivier en ek nou al alles nou kon waarneem in my gemeenskap. Ek dink dit daar begin. Ek werk nou al 34 jaar as 'n maatskaplike werker. Ek het destyds my loopbaan begin by diakonale dienste wat nou Badisa is, en toe ek 'n paar jaar gaan werk by die gevangenis. En ja, nou werk ek 4 jaar weer by Badisa as 'n aanmeldingsbeampte. So if you can tell us about your role, because when we hear intake social worker, what does that mean? Okay, as ek vir jou 'n prentjie kan skep, ek is die eerste persoon. As 'n persoon vir die eerste keer kom, dan is ek die persoon na wie hulle na toe kom. Maar hulle kom natuurlik, julle weet mos as jy inkom dan is daar baie kantore, so hulle kom eers na die ontvangsdame toe en dan meld hulle aan en dan bring hulle al hulle nodige dokumente saam en dan doen die ontvangsdame natuurlik kopieë van daai dokumente. And which documents are you talking about when you talk about those documents? Okay, dis algemene informasie soos jou ID boekie moet jy saambring, geboortepapiere van die kinders en ouers en ook adresse. Maar baie keer het mense nie die kinders se geboortes is nog nie geregistreer nie of hulle het nie die geboortepapiere van die kinders nie. En dan kan hulle maar net ten minste vir ons kan sê wat die ouderdom van die kind is en wat die naam van die kind is en ook die adres is baie belangrik. Maar een van die ander goed wat ons ook voel is baie belangrik is 'n beëdigde verklaring. Elke nuwe kliënt moet kom met 'n beëdigde verklaring wat hulle by die polisie gaan doen. Dit wil sê 'n affidavit. So hulle gaan doen dit by die polisie en hulle verduidelik net kortliks hoekom hulle ons hulp nodig het. So what are some of the areas that you have under your jurisdiction? Okay, die areas wat ons het is natuurlik Elsies rivier wat insluit Norwood, Belvini, Clarke Estate, The Range, Epping Forest, Salborough en Riverton. En dan het ons nou Ruiterwag, Park, Thornton en Pinelands. En as ek nou moet verduidelik, alle aanmeldings is tussen 8 en 10 van maandag tot donderdag. So op 'n maandag sien ons net vir hulle paar kliënte en dit is by Sharon's Assembly's Kerk. Dit is op die hoek van Gerald en Jonesstraat. So ons sien vir hulle dan tussen 8 en 10. En dan op 'n Dinsdag en Donderdag sien ons Elsies rivier kliënte en dit sluit Ruiterwag, Thornton en Pinelands in. Woensdag is dit Bishop Lywes en Nooit Gedag dan by ons kantoor. Maar ons is tans besig in die proses om 'n satellietkantoor oop te maak in Bishop Lywes om vir die kliënte dit meer toeganklik te maak om vir ons te kom sien. Yeah, because the traveling is a big problem in Yes. our areas, because we also have to understand that there's a higher rate of unemployment on the Cape Flats, and there's also a lack of funds. So satellite offices would be part of the solution to get your service out there to more people. Ja, wat ek ook wil sê is snaaks genoeg ons het 'n satellietkantoor in Walapak, maar soms as gevolg van die gang violence kan die mense nie eers beweeg na die satellietkantoor toe nie, omdat daar grens is. So ons kyk daarna ook.
Yeah, I remember your 90 days co-workers were here, and Mm. one of them, they their place that they look after is Valhalla Park, and she was saying like, I think her name is Griselda, Yeah. and she was saying you don't even understand like the situation in Valhalla Park. Like, I always used to think that 39 was bad, and I used to think Epping Forest is bad. Yeah. And she like when she painted that picture, I was like, Mm. I like it's unbelievable. Like, there's like days that she says that the people have to phone her to tell her that she can't come in because they're watching your cars, and they so you actually working under very um, aggressive conditions and very where you actually have to worry about your safety. And so how does that affect you? Because I don't know if you go out into the areas, but like you have the first point of access to a lot of people, and a lot of them come from dangerous situations. So how do you manage that? Soos ek gesê het, dit gebeur baie dat mense na ons toe kom en dan sê hulle vir ons nou hier het nou net reeds iets gebeur Mm. en baie keer maak ons selfs 'n afspraak, want soms doen ek afsprake ook daar, dan kan hulle nie kom nie as Ja. gevolg van die gang violence. Ja, dit beïnvloed vir ons. Dit het natuurlik ook maar soms voel jy ook maar ongemaklik en as ons in die area kom en ons sien wag hier word weer rondgestaan of daar's altyd maar 'n kliënt wat wil sê julle moenie inkom nie en dan sal ons maar nou maar weer wag vir die volgende week om in te kom, maar dit is seker maar deel van die werk. I think also the fact Batisa is here because of all that problems. Yeah. That's why Batisa exists. It's not like your function isn't necessary because that's why you're here. Because we have a lot of violence, we have a lot of children that are unsafe, that are abandoned, that are neglected. So Batisa plays such a huge role in either making those children feel safe and making those children feel like that there is a better future for them. What is your role as a social worker? Because all the social workers that come from Batisa, they all have a very specific role. And as much as you, the intake social worker, but what other things do you do at Batisa? Okay. Soos ek sê, ek wil amper sê ek werk op my eie, maar ek werk ook in 'n team in. So my verantwoordelikheid eerste, as die kliënt na my toe kom vir die eerste keer, dan weet jy mos dat dit gebeur dat hulle baie ongemaklik is en hulle gaan miskien deur trauma en dan is my werk eerste om met hulle te gesels en dan ook 'n bietjie met hulle dat hulle kan onlont. En dan gaan ek gewoonlik doen ek saam met die kliënt, dan besluit ons wat is die regte diens vir hulle. En baie keer is dit 'n diens wat ons binne ons organisasie kan aanbied. So dit kan byvoorbeeld wees vir frontline, soos jy weet, Gaileen en die ander span, Yes. dan verwys ek die leer na hulle toe, maar dit is ook 'n proses voor dit na hulle toe gaan, maar omdat hulle die krisiswerkers is, word dit onmiddellik oorgedra na hulle toe. En dan doen ek ook ander dienste, soos byvoorbeeld ek werk met die span, sê byvoorbeeld ek weet dit gaan 'n langtermyn geval wees. Soos jy weet die mense wat glad nie met die ouers wat hierdie kinders geboortes registreer het, dit word ook verwys dan en dan ook kinders met gedragsprobleme en dit word ook verwys na 'n langtermynspan toe. En dan hanteer hulle dit verder. En dan verwys ek ook mense, as ons nou nie binne ons organisasie kan help nie, dan verwys ek mense buite ons organisasie. Yeah, referrals. Ja, ek doen die referrals, ja. So deur e-mails. I'm getting en used so- to your Yes. lingo, yeah. Jy kom reg, ja. So ja, ek verwys dan die mense, byvoorbeeld soos na Tygerbertjie toe, Equilibrium toe, en dan natuurlik moet ek maar weer opvolg, het hulle gegaan, Follow-ups, ja. En baie keer kan ons self vir die dienste aan mense verrig gee, want dis miskien mental probleme, ons werk mos nou nie met dit nie, ons verwys dan mense na die geskikte plek toe. Yes. I want to ask you, you the intake worker, so you the first point of contact for people that walk in. Ja. Like you've been there for 4 years now, so like if you had to like generalize, like what would be the most common kinds of cases that comes through your door? Weet jy, ek dink as ons nou kyk in ons gemeenskap, sal ek sê armoede speel 'n groot rol. So dit gebeur baie dat oumas, oupas, familielede, aunties inkom
waar die ma miskien die kind verlaat het of die ma misbruik dwelms en die kind word mishandel. So dit is basically daai gevalle wat baie kom en dan deesdae is gedragsprobleme wat ook een van ons groot issues is. Wat toe ek voorheen gewerk het, dit is nou 'n paar jaar terug en wat ek nou terug is, destyds was die probleme, kind se probleme begin hier 14, 15, 16. Nou begin dit so klein as 9, 10. Ja. Ja, so ons sit ook met daai probleem dat kinders van 'n baie vroeg ouderdom gedragsprobleme gee. Wanneer jy sê gedragsprobleme, can you give like examples of that? Like oor what die, is it? ja, oor die algemeen is dit maar kinders wat nie wil skool gaan nie Okay. of hulle weier om skool toe te gaan. En dan ook kinders wat nie wil luister nie, hulle is op die straat, hulle raak betrokke met vriende, dwelms en al hierdie goed. En dit begin op 'n baie vroeë ouderdom. Ek dink die invloed van die media en ander speel 'n groot rol daar. Yes, technology has changed over the years, and if your child has access to a phone, Yes. you must understand that a phone is a tool, and what you ask your AI or what the algorithms of the apps show you is based on also what you search for. So if you as a parent have a phone and your child has access to a phone and you don't want them to see things, then you must decide what you're going to allow them to see on the phone, and you can monitor that. It is a lot of effort. Would you also say that parents in general, or the ones that are working or the ones that aren't working, or parents in general, there's also a sense of neglect with the children because they're either busy with other things and they don't give their attention? Because I know you have a parenting program, and so as much as all of you social workers that come through Inspire Elsie's radio stores always say the same thing. As much as you have to help the child, you have to help the environment, and that includes the parent. So is there like, how do you help the parent from your perspective? Do you also help them, or do you always just because most of the time you have to give it over to somebody else, especially if it's a long-term case, then like how do you help the parent from the get-go? Okay. Ek het ook cases wat by my is, wat korttermyn cases is wat Short-term cases. Ja, en dan en dit gebeur baie veral en dan kos dit vir my dis baie werk. Want onthou daai ma het geleer sy kan doen wat sy wil en baie keer is dit ons oumas wat verantwoordelikheid wegvat van die ma en van die biologiese ma. En dan kom ouma, dan sê ouma, maar die ma los die kind hier, so die ma wil die verantwoordelikheid vat en so aan. So dit kos baie om gesprekke met hulle te voer, om met hulle te verduidelik wat is hulle verantwoordelikheid as 'n ouer. En jy moet eintlik weer van onderaf begin, want baie van die ouers weet nie hoe om ouers te wees self nie. En soos jy sê van die media, baie kliënte kom in en hulle gee die telefoon vir die kind. So daai verantwoordelikheid word weggehou van die ouer af, want die kind het daai telefoon en hulle weet nie wat aangaan op die telefoon nie, en dit is wat die probleem is. So ons probeer so ver as moontlik, as ons werk met die kind, dan wil ons ook met die ouer werk. Do you think Elsie's River, okay, do you think all the areas that you render services to, if you have to speak like in general, would you say that the parents, aren't ready to be parents? Is that the cases most of the time when they aren't prepared to be parents, and that most of the time it's unplanned pregnancies? Ja, as ons ook dink, as jy dink aan die ouderdomme wanneer daar kinders kom en hulle is swanger, dit begin van 14, 15 jaar oud. En die ongeluk is, wat weet 'n 15-jarige kind van sy self 'n kind, en nou moet sy leer om versorging te doen. En ons kan ook sê, wat ek opgelet het, baie van hierdie selfe ouers kom ook maar uit situasies wat hulle ouers nie vir hulle geleer het, verantwoordelikheid het. So ek voel dit gebeur baie, dat daar's nie daai
wil ek amper sê daai krag meer vir kinders hê. Hulle voel dis nie meer hulle verantwoordelikheid nie. Want baie keer sal 'n ouer kom vir alles 'n kind gedragsprobleme het, dan voel hulle dis ons se werk. Hulle wil agteroor sit. So my kind gee 'n probleem, gedragsprobleem, julle moet die kind help. So ek wil En agteroor simpatie sit. samas doen. Ja, so dit is baie moeilik om te sê ons moet werk aan die situasie. Dit is 'n gesamentlike probleem waarin ons, ek die maatskaplike werker, en jy as die ouer en die kind moet saamwerk. Maar baie keer voel hulle nee, dit is ons werk. Want ook hulle is moeg. Ja. Maar aan die einde van die dag is jou kind en jy moet nog steeds die beste doen wat jy kan vir jou kind. Okay. So what additional services do you render specifically? Okay, soos ek gesê het, behalwe dit, is dit ook, ek doen ook aansoek vir toelaag, veral waar die ma glad in die prentjie is of die ma nie haar verantwoordelikheid nakom nie, of dat drankmisbruik is. En dan ook sal ek byvoorbeeld aansoek vir SASSA toelaag in so 'n geval, maar nie as die ma inkom en net as dit iemand anders is, dan sal ek help om aansoek te doen vir toelaag. Maar soos ek sê, dit bly nog steeds die ma se verantwoordelikheid. En ons probeer intervensie doen om die ma ook te beweeg om haar eie ouerlike pligte na te kom. Maar dit is baie moeilik, veral as sy dink in terme van hoe sy bederf is en sy voel nee, dit is nie haar verantwoordelikheid nie. Haar verantwoordelikheid dan weggestoot op ouma. En dit is waar ouma kom, ek het die kind uit die dop uit groot gemaak. Hulle voel nee, dit is my kind. En dit gebeur ook baie keer, ouma maak die kind groot en dan is die kind 'n sekere ouderdom kom en dan begin die kind ook gedragsprobleme gee as gevolg van 'n gaping tussen ouma en kind en daar was nie 'n ma nie. Dan begin die kind soek na die ma of behoefte het aan die ma om die ma te sien en dit is ook waar probleme opkom. So this is a very big, it's actually a family values problem, because if you have a girl child, even a boy child, but mostly a girl child, because a girl child falls pregnant. Yeah. If you don't raise your girl child to protect herself, to have values, to be self-sufficient, to have those values instilled in them, and then she falls pregnant and she doesn't have any of those skills, and that is why the grandmother ends up raising the child. How do you bridge that gap? Because you have short-term cases, and a lot of the children who fall pregnant in Alces River and beyond are still children. So they give birth to the children, and then they still want to kind of go live their life. And that is why the Ummah gets to raise the child, because they're like, oh, I'm 16, I'm 17, it was just a mistake, and I still want to go live my life. I still have my whole life ahead of me. And how would you now deal with that? Because now you're dealing with a child who just gave birth to a child, and but Disa's values is to make a holistic family, and now you're dealing with a mom that doesn't want to be a mom, and then how do you deal with that? Kyk, dit is nogal een van die moeilike dinge om te doen. Dit lyk maklik, maar dit gaan swaar. Ek het 'n geval onlangs gehad, ook soort van dieselfde, en die mam het gevoel, maar ek is nog jong, jy weet, Ja. ek wil die kind los en ek wil gaan waar ek wil en so aan. En dit moes nou 'n hele paar dae of weke gevat het of meer om vir haar te convince, ja, ek verstaan, jy's jong. Onthou, hulle is jong, maar aan die einde van die dag het jy ook 'n verantwoordelikheid. En dit kos ook familie inroep en met haar gesels en ook individueel. Want onthou, soms en dan is daar ook maar 'n onderon tussen ma en dogter, en dan moet ons ook vir hulle leer om te sê, maar kyk hierso, jy is die mami van die kind. Yes, ek verstaan jy is nog jong, maar jou werk is ook om na jou kind te kyk. So ons deel met daai op ons hou gesinskonferensies, ons praat met die mami alleen, praat met ouma, praat gesamentlik, en dan daar is nogal 'n paar suksesgevalle. Tell us about the success story. Ja,
is 'n mami wat die ek hoop nie sy weet wie dit is nie. Die mami maar die pa is oorlede, die biologiese pa is oorlede en die kind bly by paterne, die ma se die pa se ma. En toe het die mami net besluit sy gaan nou loop. Sy los die kind daar en sy gaan nou loop. Geen verantwoordelikheid tussen hulle nie. En na soveel gesels, soveel onderhoude, het die ouma nou vir my net kom sê, maar sy is weer terug. En sy het besef dat sy verantwoordelikheid moet neem. En finansiëel. En sy het nooit finansiëel bygedra nie. Sy dra nou finansiëel by tot die kind. En sy vat die kind skool toe. En dit laat die mense, ja. So dat kan ook die bietjie. Ek voel ons mag dalk 'n groot verskil maak, maar die klein verskilletjies is vir ons baie belangrik. Want elke dingetjie begin mos maar klein. Dis daar nie. En ja, sulke soos dit en dan ook kinders, joh. Kinders praat baie moeilik, veral as jy met die eerste keer met hulle gesels. Ek dink hulle vertrou nie groot mense nie. En veral as daar probleme in die huis is en daar was 'n meisiekind wat gekom het na ons toe en ek en my een kollega het gedink, "Jana, sy wil nie praat nie." Maar sy het probeer self seer maak, maar sy het geweier om te praat. En die familie het gesê, nee, sy is net stout, sy wil nie luister, sy soek aandag en so aan. Maar ons het gesê, man, daar is iets, man. En op die oomblik toe stel ons voor, skryf vir ons 'n briefie, jy weet, want sy wil nie praat met ons nie. Sy het toe vir ons die briefie geskryf en daarop kon ons toe agterkom wat is regtig die probleem. En toe was dit actually 'n mental problem en nie gedragsprobleem nie. So ja, dit gebeur, maar soos ek sê, kinders praat nie maklik nie. Jy moet eintlik behalf is 'n verhouding met hulle opbou voordat hulle vir jou gaan vertrou. En ek probeer altyd iets aanklank vind by hulle. As hulle van sokker hou of van dit hou, en dan probeer ek hulle maar daaroor gesels, net om aanklank te vind by hulle. I think the service that you are rendering isn't to, holistic. I don't know how to term it. It's like not to children that have a good structure at home. I mean, you're dealing with children that have issues, children that have been abused, children that have been neglected. So, like, say I live in a road and I notice something, and I'm trying to help, but before I can come to you, I must now, maybe I want to try something on my own. Like, is there some like guidelines that you would use for me to like assess the situation and to speak to the child, or do you recommend me to go like immediately to come to you or to go to the police? Kijk, ik denk dat het maar altijd hang af wat die situatie is en hoe ernstig die situatie is. Daar is mensen wat ook in die gemeenskap wat regtig wat omgee. Jy weet, hulle probeer help. Maar dan kom hulle agter nou nee, ons het externe hulp nodig. Ja. So ek verkies maar dat hulle maar altyd na ons toe kom en ja, en as dit iets is wat hulle kan uitsorteer, ek praat met hulle en ek sê vir hulle, want baie keer kom kliënte na ons toe wat nie eers hulle kom net om 'n maatskaplike werker te sien. Dan gaan dit nie eers oor ons dienste nie, net om te gesels, net 'n oor om te luister en sonder afspraak en dan doen ons dit en ons kom luister en ons gee raad, maar ons sê ook vir hulle, kyk hierso, dit is die beste manier. Maar dit gebeur dat mense sommer net kom en vir ons jy weet inkom en traan in die oë en dan luister ek maar en soms soos ek sê, voel mense maar net ons moet luister na hulle. Before we get to the last question, I just want to ask you, like, what recommendations from your point of view as a social worker would you want, or like your vision for Elsies River, how would you want like everybody and their neighbor to behave towards each other? Because it's also a case of the child doesn't feel safe. There isn't a safe place, maybe not at home, but maybe there's a neighbor. So like say I'm a neighbor and I kind of know the situation at home, like what kind of people do you want
there to be around in Elsie's River for like the youth right now? Like, what is the appropriate way for me to behave to like a neighbor's child or to like, somebody's child in the road? Because I also, some people don't want to cross that line, and some people don't want to get involved. So, like, I just want to know, like, what, how should you be as a neighbor to make sure that your street is okay, that the child is okay, and how should you behave in that situation? Kyk, ek dink deesdae wil mense nie meer betrokke raak nie. Mense sien daagliks op sosiale media, as iemand iets oorkom, mense loop verby. Ek dink ook mense is ook bang as ek betrokke raak, hoe gaan dit vir my beïnvloed? Jy weet, en dit is baie moeilik, maar ons het nie keuse nie. Ons woon in 'n wêreld, ons bly in Elsie's rivier en ons weet wat rondom ons aangaan. En die mense wat die meeste weet wat rondom hulle aangaan, is die mense van Elsie's rivier, of jou neighbor of jou vriend. En baie keer wil hulle nie deelneem nie. Maar ek sou sê, as julle nie wil nie, kan julle altyd iets organiseer onder mekaar. Wat van 'n community? Ons is 5 neighbors en ons weet Piet gaan nie skool nie. Kom ons kyk wat ons as neighbors kan doen om te sorg dat Piet skool gaan. Kom ons kyk wat ons kan doen. Ons kan mekaar support. Ek dink, soos ons gesê het voorheen, ons gemeenskap is so vol talent. Gebruik daai talent en wees die oë en ore vir daai gemeenskap. En ook as mense, baie keer sê mense, hulle liep by ons kom aanmeld nie. As hulle van iets weet, hulle kan kom aanmeld, hulle kan anoniem bly. Jy weet, het maak nie saak wat nie, hulle kan anoniem bly. Ons sal nooit, as jy iemand kom aanmeld, ons sal nooit sê wie het kom aanmeld nie. So ons sal jou naam geheim hou. So dit is ook belangrik dat mense weet, hulle kan kom aanmeld, maar hulle naam hoef nie genoem te word nie. Ek verstaan mense is bang, dit kan vriende wees, dit kan familie wees. So ons gemeenskap, soos ek weer sê, ons gemeenskap om saamtrek. En dis nie net 'n social work rol, dis nie meer organisasie, is ons as gemeenskap. Wat kan ons as gemeenskap doen? Okay, that's a very good thing that you're saying, because there is this fear, this fear that because we have a lot of violent people in Elsie's River and our surrounding areas, that if we do report anything, there is this fear that, they're going to get you. So you can stay anonymous, you don't have to reveal your name, and you can still help in that way. And I think that's a very good thing. What I want to ask also from a social worker's point of view, is there any tips that you can give everybody in Elsie's River? Maybe we're all living under this violent regime. It feels like a regime. Like, how do we deal with the violent people in Elsie's River? Because I know Patisa doesn't deal with that. Patisa only deals with the children. But you as a social worker, and you have studied and have been in this profession for so long, like, what tips do you have that we can maybe start sorting out, like, all these violent people, that we can maybe start to change mindsets or change behaviors? Because a lot of us live in fear. Like you talking about people fear coming to report a child being neglected or whatever the case may be, abused. Like, we live in fear on a daily basis because of all this violent crime that happens in Elsie's River. So, like, what advice do you have for us as a community that we can maybe change? Like, you can't change something overnight, especially if they've so been bred to be violent. Like, how do we start at least that conversation and start making that change towards a more positive community in Elsie's River? Ja, dit is nogal 'n moeilike vraag. Ek dink dit is iets wat nie oornag kan gebeur nie. Ek dink dit moet gebeur, dit moet 'n geselskap wees. Ons moet involved wees. As nie net 'n organisasie, moet die gemeenskap wees. En baie keer weet mense nie waar om te begin nie. Hoe kan ons begin as gemeenskap? En vrees is daar. En baie keer is armoede speel ook 'n groot rol. Mense het hierdie bronne en hulle het die support in Elsie's rivier om so iets te begin nie. Ons weet daar's baie ander netwerke wat wel in Elsie's bestaan, maar ek dink die eerste, is vir mense om, hoe vertrou jy as ek nou vir jou gaan approach,
hoe gaan ek voel dat jy nie vir my gaan verstaan Attack, nie? ja. Ja. So dit is eintlik 'n baie moeilike, maar mammies wat by die huis is, hulle weet wat rondom hulle gaan. Hulle kan so iets begin, maar ja, dit is iets wat alle organisasies, ons almal moet betrokke wees. Elke organisasie, elke service provider Moet saamstaan. jy moet saamstaan met so iets. Want dit gaan moeilik wees vir 'n sekere aantal mense, want hulle kan dalk ook die target wees van die gang violence of wat ook al plaasvind. Yeah, because that's such a major concern that our youth have to deal with that on a daily basis. Because it's not something that they deal with, oh, it's happening next month. It is a daily thing. I mean, in my road alone, like we deal with that these violent boys and some girls, but it's mostly boys that don't work, and so they like walk around all day and make bad friends, and people see them and start to, you know what they say, trek hulle in and such things. And so it is such a waste of talent, like we were speaking about before, because if they just had some form of nurturing, some form of safe space, that they could become and make something of their lives. But and nobody, not everybody can be a professional athlete, and not everybody can be a soccer star, and not everybody can be. But I mean, you can make a good living for yourself, and you don't have to fall in those cracks. You don't have to fall, and nobody sees you ever again. And there's so many bad things that happen in the world. Okay, but before we go, Operation Prosper is going on with the army being here in Elsies River. Have you seen any positive change come from that, or and like what are your hopes and concerns about that? Ja, soos ek vir jou gesê het, violence is maar een van die goed wat in Elsies gebeur. Daar's klomp ander goed ook, soos armoede, daar's drankmisbruik, daar's al hierdie goed. Om die waarheid te sê, ek het hulle gesien. Ek sien hulle The army beweeg. now. Ja, so 1 of 2 keer in die area. Maar ek glo die mense wat die beste vir jou dit kan sê, is die mense van die area wat daar bly en wel kan sê of hulle verandering gesien het. Nou ons bly buite, ons sien dit en ons beweeg. Maar ek glo stellig die gemeenskap sal meer kan verduidelik hoe hulle voel en hoe dit vir hulle, laat dit hulle gemaklik voel of voel hulle ongemaklik oor die hele situasie. We definitely, because I'm looking for feedback on that, because this operation is supposed to go on for 12 months, that's a year. And like we need to get feedback. Are people feeling safe? Yes. And this affects Padisa, because if the violence comes down, then your work will be easier to Yes. do also. So that is why I'm also asking that. And I feel like we definitely need to have a vision for Elsies River, because if you don't have a vision and don't have a goal and you don't have a dream for your area, then how do you put the steps in place to reach that goal? If you just let everything be the way it is and you're still unhappy with it, then nothing's going to change. So I feel like ons moet 'n droom hê en 'n vision for our area, and and then work towards that goal. Because I think if you have a long-term goal, then because that's kind of what Padisa does with the parenting program, because that's what a parenting program is. You see your child, I'm using it as an example now, like our vision for Elsies River and your vision for your child. You want them to be successful, you want them to be healthy, you want them to get a full-time job, to be self-sufficient, to be to maybe get married one day, to have healthy emotional state. But to get them there, you need to do step 1, step 2, step 3, step 4. And I think nobody wants to really put in the work. And I feel like that is also the problem. We need to put in the hard work. You need to do something small every day. Because I think it's also like a case of some people think they must do everything at once. Yeah. But that's not how you grow. It's about consistency. So like your behavior has to be consistent, and your lessons that you teach your child in life has to be consistent. And the same with our area. If you're not going to sort out the nitty-gritty now, and you're not going to put the steps in place now for our community to be healthy, for our community to be whole and holistically good, and like A, B, and C, nothing's ever going to change. So we also have to, how important is it also to hold, this is my last question now, how important is it to hold
people accountable? Ek dink elke persoon, ons het elkeen 'n verantwoordelikheid. Ek self het 'n verantwoordelikheid teenoor myself, my werk, my familie. En selfs ons ook ek voel ons gemeenskap as gevolg voordat jy iemand accountable kan hou, moet jy eers die agtergrond weet. Moet jy eers die situasie weet waaruit hy kom. Is daar drankmisbruik, is daar poverty? Hoe weet hulle om probleme op te los? So accountability is nie overnight nie. Verstaan nie? Want hy moet eers regkom, hoe is jou finansiële omstandighede? Haar goed moet eers gepaard gaan, moet eers regkom voordat ons kan dink eers aan accountability. Want accountability is maklik om te sê, maar die doen daarvan. Ek dink vir onsself, as jy op 'n dieet gaan, jy weet en jy sê, so dit is iets wat is 'n proses. Het kan nie overnight gebeur nie, maar dit gaan elke keer stap vir stap gebeur. So is 'n proses wat met die kliënt gepaard gaan. En dit is dat kliënte accountability vat, maar dit vat tyd om hulle tot daai punt te bring. Ooh, that's a very good Yeah. point. I'm definitely going to think about that. Thank you Yeah. so much. Okay, thank We're you. speaking to Alice Brown. She is the intake social worker at Batisa. And she just told us about the role that she plays. She also does short-term cases. And she was also saying that if you have any concerns for anybody in your community that is a child, because they only do children cases, you can come in there and speak to them, and you can also be anonymous. So don't fear that somebody's going to get you, or that somebody's going to come after you. Go into the office, go speak to them. You can stay anonymous, and you can go give your concerns for the child for them to investigate. Just put yourself when you were a child, just think about if you were in an abusive environment or you being neglected and nobody ever did anything for you. You can change that child's life. You can change the future. You can change their access to things and their trajectory in life. So obviously use your common sense and first assess the situation and go speak to Alice. She will help you. They will do something about the situation. And let us keep our children safe. It was Children's Month now in May. Lastly, your goodbyes. What message do you have for parents out there in Elsies River and beyond? Weet jy, ek wens so vir elke ouer, elke kind in Elsies Rivier, omdat ek ook 'n produk van Elsies Rivier is, dat hulle vir net die beste vir hulle en dat ons aan die einde van die dag moet saam staan, want ons kinders is ons toekoms. 'n Simpel ding soos geboorte, gaan registreer jou kind se geboorte. Want weet jy, hou jou kind agter as jy nie daai geboorte registreer nie. En deesdae is dit so maklik. Dis binne 30 dae is dit gratis en jy kan dit selfs by as jy by Tygerberg Hospitaal is, jy loop net af en jy gaan registreer jou kind se geboorte. Dit is goed wat kinders, klein dingetjies, maar dit is goed wat kinders nodig het om 'n beter, want ons wil almal hê ons kinders moet beter wees. Ons wil almal hê ons kinders moet groei, ons kinders moet ontwikkel en uit hierdie omstandighede kom. So ek voel elke ouer doen net jou plig. Dis al. Jy het nou van Alice gehoor. Doen jou plig asseblief. Doen jou plig. It's only best for your child, it's only best for our community, and it's only best to make Elsies lekker again. Yeah. Thank you so much for coming through. I really appreciate all the Batisa workers that come here consistently to come use this platform, to use the hour that I offered them, and to talk to us about cases, to talk to us about the issues, to talk to us about your programs, about your problems, anything. The space is just for you, ladies and gentlemen. And we need to know who you are, and we need to have access to you so that we can build a better community.